James PK Sangma, obrok way ne kementri jong kesarkar MDA. Ulap pelot adu arfolak, prapu arjat asbak pratingka kabasyong helikopter. Hakapor baudang bat kum menteri katanat boarding jong kesarkar jela. Amcana tiap naduk menu dan ikan benai ke kabasyong helikopter. Amcana jong tiap kanusin ke kabasyong helikopter rekat kum kesithi kabelapha dau Didi Shira Joint Secretary Government of Clear Power Department, Syau Director Distribution jong Clear Power Distribution Corporation Limited. Laong ba kani kabasyong helikopter kamna satya haka budget ane hakanu ka head of account. Nrai kani ka sithi ka batharu balada kam don lupa ka pisa ka balamang dan ka badan hakadu ka head of account di bantau ke lat kelenti bansiwen ka pisa ya ka balapha ka transport department aka kharwi trik ubanai balai arajar arpuar.